Wem AMDC ka jirang ba sotenes so tun haba keren mentakasngi ka apsan tarik ujeliu ajal pesan wayathu bak sinong umar ka hab ka jirang konstituensi ka ba mau la mi khmat bat kumunong mi khmat ula persyangkat bala ban yarap halo ke jingja orang ba kalostron badai nak sinong umar ba sotenes ula pen pau jing sukhia halo kan ke jingjia baro ai keren ni ka bor sinong bat kumju iki bol pulit ka ribhai ban simkhia ban wat yu ba kalos Uyathu baki puit ka ayok jing tip bulbul berwer ya ke jinglet jingwan jing hak bagi dang penlong ke jing budden tang ba ompat la ban tikena long bagi puit ka ayok ro ban budden ya sim card ke bawah penkam mensua handai kam tri kam syu mentah hak ju ke pol ba sutnes long bakat kum bisu thu ki puit kimpat dadon kam ban penon kam daki drone ni ki wewe kitel ban bat uni orang ba malap kidang la ban le da kawe kalat Lapan klub bau ba kalostron wajak nado kadwai tarik ujileu aja apusan na umran kat bau dang hian kali ban lek penji. Tim tahap lihat tu tiap okey. Jokan ni dia. Saya lampihan tu si balik tu si ha. Lain lah lah tu. Apa ke dengan lancar pakai skin top ke. Umar atau i katum ke report by mi Bani Shabar di Clemon Pasho dan kalian dengar kumu nong mikmat kumu Emily aja kupu ku MDC jangka jirang konsensi ke Umar apa ke konsensi ke badai pedik mi ke ba manganga di penpej mi dengan soban penpau jik sokia nama ba ke dia ke jingja kalong kindit ban pau jik sokia bang layo ro ban keren bati bod snong nang layo ban keren ro bati SP jangka ribhoi akba naka liang tinggi ki nak liang ka police department ki lai simkhia ban budin ban wat hak bidai bat ka jingja batong di ba kalostron te mener mesta pengayo ban kontak ban budin ado kano nomor ba kala penlengo te nakaliang SP responden of police ng Karibay lai ang ay ka di kajubab shipment skill na janmiet sa update na mga katkum ka report ka ba nakaliang ka police department hi kayo kalong ba kadon ka information han nga paibam ki ya ka jinglek ke jingwan de kataru impalapan ong ka clear hadok ano hangno udon namar ba kat bampat yo hibani kendu yu breu tahi bang pawan pinsko kanika kas sistem karkomwat ya ki agibde karkomwat ya ka lengba ki jing penon kam na kini ki electronics na ki ball machine ka bamenta ten naklian tu nga hikum ulong wikmat ho nga sothu ka jing sokhia jong ki bahayeng ki basem tama ngatrai ke police department ri kadon ya ka jingkit khli ha ka ba kadon ya ka jingtip ya ka ek ka ba maki kemda so don kam mandale hadu kata dan rai katkum ka information ki bikila ai te kalong ba ki don he ka jing tharai lene ka jing suspect ba uni ubre ula bandan ha kano ka jaka naklian jonga suba ka department he ka sim ya ka jingkit khli ka sim khia te ngi kerman scam hero ba kan ka jing sim keling ba jing sim khia jongpi ba ba cholesterol unam high kan sele ton kano ka jing tip hai bidai nama ba kalong kumne maria ka kamyeng jeng kiwe ngamla banong banga hapan ni hapan tip lot ni baro ndai ka mga hapren yo rong basnong ka mga hapren ni ke department ban keli rong basnong ban kena ceka police department da ba dei maki hi ba haban pe je kenik benta nam ta ban wat bidai ba uno no breu la ne kano baca